kababasitan ijay klase da iso ti agpakomunyon. At tinulungan mo't adagiti dadumangam dagiti ka eskwelahan na nga natatayag napanda pimila o handa kumapay nga tugaw niya napanda pimila ijay batog na. Kidi agkumunyon da the body of Christ kunana ko maka haam nga jiimat inosarda jingiwat da ka amen. Kunana ka intil ay napay kakaasi nga mangigaw-gaw ati agkakatawa natin seminarista amom ti seminarista nga rod ka pag-aangawan da amin no daduma kakaasi nga mangigaw-gaw at si maruno mo di may sakas di mo lakatayag iso mo la inarin iso nga kakaasi di jay batit nga kaagkakaalaan kami mo laka amin dinalpas ti misa pag-roar da di chapel nakasutana da pala okay na yo kinamat na dagi duwa nga nagdadak lang nga nagbatit nga aging gana di panganan kasla nagbalin nga pag-aangawan kati pangaw-awag may gaming kanya na